bihumbi 2015 imyaka yari ibaye 40 miliyari imwe y'abatuye isi bikubiye ubukungu bwose mu gihe miliyari 5 z'abantu biciraga isazi ku munwa. Muri iki gihe benshi bibwiraga ko bari mu kinyejana cya 21 gusa mu by'ukuri bari babayeho nk'abari mu kinyejana cya 14. Ubu busumbane ninde wabushyizeho? Kuki iteka umugabane wa Afurika ari ugerwaho n'ibi bibazo? Turifashisha igitabo The Bottom Billion cyanditswe na Paul Collier. Uyu munsi turi mu kinyejana cya 21. Iki cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000 kizarangira mu mwaka w'ibihumbi 2100. Imyaka 100 izaba ishize. Niyo mpamvu cyitwa ikinyejana. Gusa nubwo dutuye mu kinyejana cya 21, uyu munsi hari ababayeho ubuzima nk'ubw'abasokuruza bacu babayeho mu kinyejana cya 14. Uyu munsi bamwe muri twe banatunze ibintu byinshi batanakeneye, aho nibura habarurwa ko umuturage umwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubayeho ubuzima twita the American Dream, abatunze imiguru 19 y'inkweto. Ibi nyamara ni mu gihe hari undi muntu ubuzima bwe urinze umara imyaka 20 atazi icyo kwambara urukweto bivuze, cyangwa se akaba afite inkweto umuguru umwe yambara ku cyumweru agiye gusenga, ubundi akambara ibirenge. Uyu munsi tubayeho mwisi aho bamwe barwaye indwara zikomoka ku kurya ibiryo byinshi mu gihe abandi bo bicwa no kubibura. Ubu busumbane ninde wabuzanye? Iki kibazo nkubajije, yaba imiryango idaharanira inyungu irajwe ishinga no gufasha abantu ntiyemera ko hari ubusumbane mu batuye isi butera iki kibazo. Iyi miryango igabanyije mu byiciro twita development bees na development birds. Development bees ni imiryango iyobowe n'ibigo bishinzwe gufasha abantu. Ibi bigo bikaba biha amasoko ibindi bigo kugira ngo byige binakora imishinga yabo igendanye no gufasha. Nk'ubu urugero, mu bihumbi 2015 miliyari 5 z'abaturage b'isi babarirwaga mu murongo w'ubukene. Iyi miryango yizera ko aba baba bafite uburenganzira n'amahirwe yo kubaho bashaka bose. Ariko se koko niko kuri? Bemerewe kubaho bashaka bose mu gihe hari n'ibihugu udashobora guhabwa impapuro z'inzira zikwemerera kubisura keretse ari uko banje kwerekana ko ufite amafaranga runaka kuri konti yawe? Cyangwa se aba bemerewe kubaho bashaka hose ariko n'ubundi mu bihugu byapyinagajwe? Nk'ubu dufashe urugero, banki y'isi ifite amashami hafi muri buri bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ariko ntiho ari kubona umukozi wayo n'umwe muri Repubulika ya Centrafrica bitewe n'amateka y'intambara rwagati mu baturage yibasiye iki gihugu kuva muri 2012, ubwo bari bamaze imyaka mike cyane. Mu 2007 habonetse agahenge ko guhosha intambara ku bwa Perezida François Bozize. Iyi nayo yari yaratangijwe n'inyeshyamba zigometse ku butegetsi mu 2004. Iyi ni development base twavugaga. Mu gihe development base yo dusanga ihuriwemo n'imiryango myinshi idaharanira inyungu iterwa inkunga n'ibyamamare bitandukanye, aho iteka Afurika ihora mu byigwaho mu nama z'iyi miryango. Yaba ibihugu bya mbere bikungahe kurusha ibindi ibizwi nka G8, usanga Afurika ari cyo kiganiro. Ariko se ni kubw'inyungu za Afurika? Kugeza ubu ibihugu byasigaye inyuma cyane usanga biyobowe n'ababyutse bakisanga ku ntebe z'ubuyobozi, hakaba babiguze cyangwa se impirimbanyi zirwanira kubiteza imbere amanywa n'ijoro zishakisha uko ibihugu byabo byava hamwe bijya ahandi. Byinshi mu bihugu usanga mu nama mpuzamahanga bihabwa imyanya y'abaringa idafite icyo yabifasha. Nk'ubu Somalia ni kenshi yagiye ihagarirwa mu myaka yahise bitewe nuko ananiwe gushyiraho guverinoma imbere mu gihugu,
bitewe n'intambara z'urudaca zakunze kudasiba muri iki gihugu. Kabone nubwo Somalia yaba ifite ijambo ry'agaciro yavuga, ninde waguha agaciro mu byo uvuga byubaka isi kandi urugo rwawe rwarakunaniye? Igikorwa kuri Somalia n'ibindi bihugu nkayo ni ukubitekerereza bikanafatirwa imyanzuro, kugira ngo twese tuzabe mwisi y'ahazaza. Intwari ziri muri twe zigomba gutsinda ingamba zirwana. Gusa umwanzi barwana nawe arakomeye kandi afite ibitwaro karahabutaka. Afite ububasha bwose burimo ikoranabuhanga rihambaye n'amafaranga menshi. Tuzahora muri uru ruziga keretse niduhindura uburyo tubonamo ikibazo n'uburyo bwo kugikemura. Imiryango yose ituruka imihanda yose itandukanye ku isi uyu munsi, yaba abazungu, abirabura, abanyaziya n'ubundi bwoko butandukanye, aba bose hari igihe cyageze baba mu bukene bukabije. Twese twigeze kubaho abakene, ubu bamwe muri bo bagiye bikura muri ubu bukene. Ariko se kuki uyu munsi hari abagikennye? Wasanga ari uko ubwoko bumwe bwakoresheje ubundi ubucakara imyaka 200, mwaho ibi bidahagije bakanabukoroniza indi 200, bityo ikaba imyaka 400 basigajwe inyuma. Wagusize imyaka 400 kuzamufata biragoye. Gusa yo ni amateka tutari bugarukeho uyu munsi. Igisubizo kuri iyi ngingo gisobanura impamvu abantu bamwe bikuye mu bukene abandi bakaba bakiburimo, kandi twese hari igihe twigeze gukena. Ni imitego. Gusa ubukene no gukena ubwabyo si umutego, kuko twese twaba bakene. Ahubwo reka dutekereze iterambere nk'urwego rurerure. Ibihugu bimwe n'imiryango bikoresha izi nzego ndende bigera ku iterambere, mu gihe abandi bo bakoresha ibihombo binini bajyamo binyerera bagerageza kuzamuka. Birumvikana ko aba ntaho bazagera. Kugira ngo nguhe urugero, uwaha umuntu umwe urwego cyangwa se ingazi ngo yurire ajye ku igorofa rya 3, nawe bakagushyira mu gihombo cya plastike gitwara sima kinyerera ngo ucyurire ukigenderamo imbere. Ibi byaba bimeze nko kumena amazi ku rutare cyangwa se urukwavu ngo rusigarwe n'akanyamasyo. Ni ugukora ubusa. Uyu munsi ibihugu byasigaye inyuma nibyo bahaye kuririra mu mpombo, mu gihe abandi bakoresha ingazi. Tekereza ko igihugu bamo gikennye kandi gisa nabi cyane, yaba inyuma mu mihanda n'ibikorwa remezo, yewe n'ubukungu ko buhagaze nabi cyane. Ndetse abantu bake cyane nibo babashije kwiga. Ibi nizere ko bitagusaba imbaraga nyinshi, kuko abasokuruza bacu niko babayeho. Gusa ubuzima bubi uko bwaba bumeze kose, umuryango mugari iyo ukoze cyane ugahabwa ubumenyi bunyuze mu mashuri, hakaboneka abantu bajijutse benshi, uko byagenda kose uyu muryango cyangwa se igihugu birangira kivuye mu bukene. Iyi ngingo isa n'ikuraho abavuga ko ibibazo bibaho bitewe n'imitego twavuze ruguru. Igasobanura ko iyo igihugu gishyizeho gahunda nziza uko byagenda kose kigomba kwikura mu bukene. Gusa hakabaho abandi babona gahunda tubayemo ya kapitalisme nyamwigendaho nk'umwambi ukongeza iyi mitego ituma bamwe bakomeza gutindahara. Twe hagati yacu ubwacu dutegana imitego. Iki gitekerezo cyo gutegana imitego ishingiye ku iterambere ni cya kera cyane, ndetse cyanashimangiwe n'impuguke mu bukungu Jeffrey Sachs. Uyu yavuze ku ngaruka za malaria
n'uburyo ikomeza gutindahaza ibihugu bikennye. Bitewe nuko n'ubundi ibi bihugu biba bikennye, isoko ry'inkingo za malaria asobanura ko atari cyo kintu gihagije, ko ahubwo ubushakashatsi bwiga ku kurandura iki kibazo aribwo bwagakwiye gushorwamo, aho kubaka inganda z'agaciro k'amamiliyari zizajya zikora inkingo n'ibinini. Niba hubatswe uruganda, bisobanuye ko ruzahoraho. Ubwo tuzagwa imiti yarwo, tunaterwa inshinge zarwo ubuziraherezo. Gusa igihe hashatswe umuti wo kurandura ikibazo burundu, uyu tuzawukoresha rimwe. Ikibazo nka malaria kiba amateka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko mu 2021 abantu miliyoni 247 ku isi bahitanwe na malaria. Aba biyongereyeho miliyoni 2 kuva mu 2020, kuko abahitanwe na malaria bari miliyoni 245. Nibura ku mpuzandengo, Afurika yihariye 95% by'impfu zose zikomoka kuri malaria ku rwego rw'isi. Uburayi na Amerika, malaria bayumva nk'abumva umugani wa ngunda, kuko benshi mu bibasirwa na malaria bivugwa ko baba barayikuye mu bihugu baje baturutsemo, cyane cyane ibyo munsi y'ubutayu bwa Sahara na Aziya y'Amajyepfo, ahiganje malaria nyinshi ku isi. Kuki malaria yibasira bamwe abandi bakayumva nk'umugani? Kugeza ubu ku mpuzandengo, abantu 619 buri mwaka nibo bicwa na malaria. 95% muri aba bose ni Abanyafurika. 80% muri aba ni abana bari munsi y'imyaka 5, nk'uko tubikesha ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Aya ni amaboko igihugu kiba kibuze, ni ibihumbi by'abantu bapfa amarabira, kandi iyi ndwara ishobora kwirindwa ikanavurwa byoroshye. Benshi basiba imirimo ibateza imbere kubera kurwara no kurwaza malaria. Iyo ugeze aho utabasha gukora ibiguteza imbere, si wowe usubira inyuma gusa. Umuryango mugari ubarizwamo n'igihugu byose muri rusange musubira inyuma. Ese hari aho ibi byaba bihuriye na bamwe burira urwego bakoresheje ingazi, abandi bakabashyira mu bipompo bya plastique binyerera ngo batanguranwe kugera ku igorofa rya 3? Kugeza ubu zimwe mu ntego z'ibinyacumi mu bihugu bya Afurika usanga hari aho bateganya nibura kuzaba mu 2030 baragabanyije umubare w'impfu z'abahitanwa na malaria kugeza ku kigereranyo cya 90%, ndetse nibura malaria ikazaba yararanduwe burundu mu bihugu 35. Bamwe barwana no kurandura malaria, mu gihe abandi bari kubaka ibikorwa remezo by'ubushakashatsi n'imibereho myiza y'abaturage. Ese iyi nayo yaba ari imitego ituma bamwe basubira inyuma mu bukungu? Kwiyongera k'ubushyuhe no kugwa kw'imvura n'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe bizatuma duhura n'imbogamizi mu kurwanya malaria. Uko ubushyuhe bwiyongera, imibu yimukira mu bice by'igiye hejuru, aho basaga miliyoni y'abantu ubuzima bwabo buba buri mu kaga ko kurwara malaria n'izindi ndwara ziterwa n'imibu. Mu gihe cy'imyuzure, imibu ishobora kororoka ku bwikubi bungana n'igihumbi. Mu gihe abantu baba barwana no gukiza amagara yabo mu bihe by'imyuzure, mu gihe bagitegereje ubufasha bw'imiti dore ko ibageraho itinze, baba batangiye kurwara izindi ndwara zitandukanye ziterwa n'imibu. Abari mu byago bikomeye kurusha abandi ni abari mu miryango itifashije batuye mu manegeka. Mu binyacumi 2 bishize, ubufatanye bw'isi n'abaterankunga hamwe n'ubuvumbuzi bushya bw'imiti, supanete n'ubundi buryo bwo kurwanya imibu, ibi byose byagize uruhare mu kurinda miliyari 2 z'abantu kwibasirwa na malaria.
harokotse ubuzima bw'abantu miliyoni 10 ndetse bishyiraho ifatizo ryo kuyirandura burundu. Tugomba gukoresha ibikoresho dufite uyu munsi no kurema ibishya bizafasha guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Kabone nubwo imibu yabasha kororokera mu bice bindi, iki cyago twagihashya burundu. Uyu ni Bwana William Henry Gates wa gatatu, isi muzi nka Bill Gates. Yasobanuraga uburyo butandukanye twakoresha tukarwanya malaria ikazasigara ari umugani. Ariko se n'impamvu ki 97% y'imfu ziterwa na malaria isangwa muri Afurika kandi byongeyeho yo munsi y'ubutayu bwa Sahara? Malaria yatunanije iki kuyirandura burundu? Ariko se ibigo bikomeye bikora imiti ivura malaria byakongera gucuruza iki? Mu mwaka w'2006 abantu miliyoni 980 bari batuye mu bihugu byasigajwe inyuma n'iyi mitego twavugaga. Kugeza ubu bamaze kurenga miliyari. 70% by'aba tumaze kuvuga n'abatuye muri Afurika. Ndetse abanyafurika benshi batuye mu bihugu byigeze kugwa mu mutego umwe cyangwa myinshi itandukanye. Uyu munsi Afurika ntisiba kwitwa nyirabayazana w'ibi bibazo. Utekereza ko inama mpuzamahanga z'ubukungu zagiye zivuka gute? Mu 1970 nibwo hashyizweho komisiyo ya mbere ishinzwe kwiga ku bukungu n'uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Canada Bwana Pearson. Icyo gihe harimo kwigwa ku bibazo bigendanye n'iterambere. Nyuma y'imyaka 10 mu 1980 nibwo hashyizweho komisiyo yari yobowe n'uwahoze ari chancellor w'Ubudage, iyi yiswe Brandt Commission. Iyi nayo intego nyamukuru zari zimwe niyo mu 1970. Mu 2005 Tony Blair wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza naho ubwo yafataga umwanzuro wo gushyiraho komisiyo ishinzwe ubukungu n'iterambere, amatoroshi bayacanye muri Afurika aho bashakishirizaga ibibazo. Iyi yari komisiyo yashyiriweho Afurika, ntabwo ari iterambere ryayo. Mu 2006 ubwo perezida w'Ubudage Horst Kohl yafataga umwanzuro nayo wo gutangiza komisiyo yiswe iy'iterambere n'ubukungu, ntiyari gusubiramo ibyakozwe na Tony Blair ngo amwigane. Nta buryo yari afite yari gushyiraho komisiyo yiga ku bibazo bya Afurika, mugenzi we nta n'umwaka ushize nawe ashyizeho indi nk'iyo. Uzi icyo yakoze icyo gihe? Iyi yo aho kuyita komisiyo yayise forum. Gusa iyi nayo yari forum yiga kuri Afurika. Mu by'ukuri bigaragara hano nuko Afurika hamwe n'isi isigaye ni abantu badafite umurongo n'icyerekezo kimwe. Nk'ubu Afurika y'Epfo ni igihugu kiri ku mugabane wa Afurika, ariko iki gihugu gituwe hafi na 7.7% by'abazungu bakomoka ku bimukira batuye muri iki gihugu kuva ubwo twateguraga iki kiganiro. Iki gihugu ntabwo kibarwa nk'icyasigajwe inyuma n'imitego ibindi byagiye bigwamo. Afurika y'Epfo ntabwo iri mu nzira zimwe n'umujyi umwe na Chad. Iyi yazengerejwe n'intambara. Gusa mu buryo busa n'ubutangaje hari bimwe mu bihugu bya Aziya yo hagati bimeze kimwe neza nka Chad. Hari byinshi mu bihugu twakwita Africa Plus. Iyi plus cyangwa se akamenyetso ko guteranya twakagereranya n'ibihugu bitarangwamo amahoro, bihoramo imidugararo, byasigajwe inyuma, byapyinagajwe. Icyo bitandukaniye na Afurika akaba ari uko bitaba kuri uyu mugabane. Ibyo byonyine. Reka nguhe urugero. Haiti. Mu ijoro ryo kuwa 7 Nyakanga 2021 ahagana saa 7 z'ijoro, perezida w'iki gihugu Jovenel Moise yishwe n'abantu batamenyekanye iwe mu rugo i Port-au-Prince.
ibaze kwica perezida w'igihugu n'uburinzi bwose abafite, uturutse hanze ukanyura muri humye abashinzwe kumucungira umutekano nabo ukabica. Tekereza niba umukuru w'igihugu ashobora kwicwa gutyo, ariwe muntu wa mbere uba ufite uburinzi bwo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cyose. Ubwo umuturage usanzwe utanatunze imbwa imucungira umutekano we yapfa byoroshye gute? Ndakwibutsa ko Haiti ari igihugu kibarizwa ku mugabane wa Amerika mu birwa bya Karayibe. Laos, Bolivia, Cambodia, Yemen, Burma na Korea ya ruguru, ibihugu byo muri Aziya nabyo biracyari muri umwe mu mitego twavuze haruguru, cyangwa se byayicitse bikererewe. Uyu munsi hari ibihugu byinshi usanga bifite ingengo y'imari iri munsi cyane y'umwe mu mijyi ikize ku isi. Mu bihugu nk'ibi bikishakisha byapyinagajwe, usanga icyizere cyo kuba hari imyaka 50 ku mpuzandengo. Ibihugu biri mu nzira y'amajyambere byo usanga icyizere cyo kubaho gishobora kugera ku myaka 65. Impfu z'abana bapfa bataravuka mu bihugu byapyinagajwe ni 14%. Mu gihe mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ari 4%. Abana bafite ibimenyetso by'imirire mibi muri ibi bihugu byasigaye inyuma usanga bashobora kugera kuri 36%. Mu gihe ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ari 20%. Ese iyi ntera iri hagati y'ibihugu byapyinagajwe n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere na kera yahozeho, cyangwa yaje nyuma y'uko ibihugu bimwe biciwe amaguru bigategekwa kujya mu marushanwa yo kwirukanka? Habarurwa ko umuntu umwe utuye mu bihugu byasigajwe inyuma nibura yinjiza amafaranga angana na 1/5 cy'umuntu utuye mu gihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Ndetse biteganyijwe ko iki kinyuranyo kizakomeza kwiyongera cyane uko imyaka ishira. Mu 2005 hariho imvugo ivuga ngo ni miliyari 1 y'abakize bari mu bihugu byateye imbere na miliyari 5 bakishakisha mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Biteganyijwe ko mu 2050 tuzaba tuvuga ngo ni miliyari 1 y'abafite uko babayeho kongeraho n'abandi bantu bose. Uyu munsi nta na rimwe tuzigira dutuma ubukene buba amateka mu gihe ibihugu byapyinagajwe bitaratangira gutera imbere mu bukungu no gukura. Uyu munsi ikibazo cy'ibihugu bikibereye mu bihe nk'ibyo mu kinyejana cya 14 ni ikibazo gikomeye kuko byasigaye inyuma cyane ibinyejana 7, kuko abandi babayeho kandi bakoresha ikoranabuhanga ryo mu kinyejana cya 21. Iki kibazo kirakomeye cyane, ariko ntibisobanuye ko kitakemurwa. Ntabwo twavuga ko gikomeye cyane kurusha ibihe by'ibyorezo twahuye nabyo mu mateka, ibihe by'ubusumbane bw'amoko twanyuzemo byatumye amoko amwe ahanagura andi akayakorera itsembabwoko, nk'uburyo Adolf Hitler n'abanazi bishe abayahudi basaga 6 miliyoni bakabakorera itsembabwoko, bakumva ko ari bo bwoko bwa mbere busumba ubundi. Ibi byose kongeraho intambara za communisme na capitalisme. Nibyo iki kibazo kirakomeye. Gusa uko imyaka izagenda ishira indi gataha, uko tugenda dukora impinduka buhoro buhoro hagati yacu mu miryango dutuyemo, kongeraho gahunda z'imiyoborere n'imibereho tuzagenda dushyiraho zigamije kwiteza imbere no kurwanya ubujiji. Ibi nibyo bizatuma ibihugu byasigajwe inyuma bitera imbere, n'umubumbe muri rusange wose ugahindura ubuzima. Gusa ibi ntibizaba mu mwaka umwe, kandi si igice kimwe cy'abantu bazabikora.
twese hamwe dufatanyije iyi si twayigira nziza kurusha uko twayisanze.